slovenski, po angelski in po poljski. Špahla Smarta, ta ostatnja, która jest wypuszczona, jest perfekt. Da samo pohvale, da ne bi to sprejel kot da bi zdaj trebalo nekaj modruje. Lufti vsi štimajo na milimeter. Če res mislil. Ne, resno je mislil. Zelo resno je mislil. Ta kombi, ki je tlele za nami pred 2 leti še enkrat srečal, verjetno bi ga v Rižani pustil. Živijo! V zadnji epizodi smo imeli inšpekcijo iz Helios Refinish. Kombi je praktično pripravljen na barvanje. Tokrat pa nas čaka obisk iz Poljske. Tomek namreč velja za enega največjih strokovnjakov ličenja iz tistega konca. In prav k njemu, 1000 km stran v njegovo delavnico, naj bi romala naša legenda. Bo res? Nujno poglejte epizodo do konca. Potrebovali bomo tudi vaše mnenje. Zdravo. To me te čuje. Poljski šer. Spet ti. Be my guest. Tak budeme mówić trochę po slovenski, po angelski i po poljski. Tak. Oglądać, mam oglądać, tak? Prav če lahko pogleda. Povemo, da avto še ni poravnan. Da je povarjen je vse, ampak poravnan pa še ni. To bomo zdaj v pari dneh še naredili. Jeżeli chodzi o te powierzchnie tutaj prostowane, ta powierzchnia, czy to już jest tak zostali, jak jest w tej chwili? A bo to tako ostalo, kot je zdaj, ali bo še kaj... Ne, to se še ravna. A nie, to będzie še wyrovniwać. Wiem, w jakim stanie to zostało wyciągnięte z krzaku. I chylę czapkę z czoła, że to jest doprowadzone do tego stanu. Pravi, da spremlja, odkar smo se takole začeli govoriti, da spremlja ta projekt in je rekel, da klubuka nima, ampak da je dol, da ostane kakršen je bil, da samo pohvale, da ne bi to sprejel kot da bi zdaj trebalo nekaj modruje. Prav, mislim, da klubuk dol. No, natomiast następny etap... Bomo pol tako naredili, malo mi tle lokalnega peskarja, da ne bomo avtomobila vozili, ne vem kaj. Pa bo speskal robove, pa te žlebove, pa vse, kar je varjenega. Ja. Pleh, se pravi, panele bomo pa pustili, ker tisti se lahko samo pobrus, tisti ni nikoli problem. Prav, da je bila to že v osnovi tam, kaj je bilo te uječitve, ki so napigane gor. A je bilo toliko napigan gor, a je bila kakšna guma tam? To je bilo punktiran tovarniško. Oryginalnie było punktowane? Ja. Tak gęsto też? Ja. Vse. Tylko to wszystko trzeba wyprowadzić, żeby to nadało się do lakierowania, bo kształt jest odtworzony, ale tu już jest bardzo dużo pracy takiej najdokładniejszej, prawda? Pravda, del ostane s te minimalni popravki, ki jih je, prav drugače pa ličarsko zelo dobro narejen. Kleparsko, no. Linije vse štimajo, lufti vsi štimajo na milimeter, kar se vrat pa haup tiče. Tle ne bom imel težav, da bi mogel s kitom lufte delati ali pa kaj. Tobie i po prostu... Ne moreš vedeti, co to je s tem samohod. Tak. Prav, da od tega, kar je videl od YouTube-a iz posnetek, ki so ga vam vlekli z reke, pa zdaj, pa da ne more verjeti, da to je isti avto. Koliko je dela tle. Szpachlą z włóknem szklanym. Prav, da ima on tako tehnologijo, da vse kit s steklenimi vlakni. Steklenimi vlakni? Ja. Kaj pa? A Proco? po to, żeby to wzmocnić, żeby one nie pracowały, bo szpachla jest sztywniejsza. Ta właśnie, mało tego, jeżeli jest blacha tak odtwarzana, to ona w jednym miejscu ma milimetr, w drugim miejscu ma 0,8, a w trzecim 0,2. Aha, prawda? To jest zeszlifowana, prawda? I chodzi o to, żeby tą całą powierzchnię, ona będzie, przez to, że jest tak zeszlifowana, nie da się tego inaczej zrobić, to pod wpływem temperatury, ciężaru, ruchu, to wszystko pracuje. No a najsztywniejszą szpachlą jest szpachla z włóknem szklanym. Reszta to jest tylko po prostu talk i żywica epoksyjna. Prav najbolj trda je, pa da to ojača še s steklenimi vlakni, prav, ker debelina, če brusaš, je tle lahko 1 mm 0,8 in da dobiš ta je tudi najbolj trda, ker če bi dal samo ta navaden kit poliesterski, ki imaš samo talke pa smolo, ti bo formo začel pol vseeno dobivati. In prav Stena vlakna je blazno težko oblikovati, tisti se ponad uporablja samo za kakšne res težke predele popraviti. Imam co se bardzo težko dopracuje, co dostaneš forme steklowłóknem. Tak robimy. Szpachla Smarta, ta ostatnia, która jest wypuszczona, jest perfekt. Do właśnie takich rzeczy. Perfekt. Lega ti sam plis vpraš, da nismo odlik razpoloženi za šale, če res mislil. Ne, resno je mislil. Zelo resno je mislil.
Zelo resno. Nie, powiedział, jeśli jesteś naprawdę na 3 miesiące potrzebujesz, to jest prawda. Tak. Jeśli to ma być dobrze zrobione. Ne delamo ga za muzej, ne. Ne delaš ga za muzej, sam ga mora biti on narejen. Nimamo časa. Ne vem, kaj bomo naredili. Praca lakiernicza to jest tak jak pieczenie chleba. Nie możesz go przyspieszyć, bo będzie zakaleć, tak samo z tortem. Prav, da je to tukaj pečenje kruha. Prav, ne moreš ga pospešiti, prav kruh moraš prosto speči. To je, zdaj je bila ogromen del narejenega, ampak še enkrat toliko nas pa čaka. Ampak potem bo pa še zaštekaš, da tega cajta nimamo. Niga. Na to imaš cajt. Niga. Čas je zmer. Poletje je pred nami. Vem, čas je zmer. Žal, čas je zmer. Čas je zmer. Če boš zdaj vprašal na Facebooku ljudi, kaj si želijo, ali bir bulja, kak je, ali bir bulja, ki bo čez 2 leti odpadel, je odgovor enoznačen. Ja, samo še, da 110 ljudi čaka na ta kombi, da ga je plačalo. Jaz ti verjamem in če pogledaš, strokovnjak je povedal, da tle toliko dela, mi z ulice to ne vemo. In vsak te reče tako, in strokovnjak ti povedal, da je tle toliko dela narejenega, toliko ur, in zdaj, da že prodaja za cel projekt, vsi, ki so dali denar, jaz verjamem, da bodo to zastopali. Ker mi se po to podpišemo, mi nismo tam lepo, tudi gospod ni en tam. Tako da jaz, Matej, če lahko jaz v tvojem imenu pozivam vse, da se podpišejo v Mateju, že 3 mesece podaljšamo, ker smo samo šli v orang zgodbo, ne v šlofel. To je vse, kar lahko reče. Šlofel je, kakšna Poljska. Daj mi perlo, me sploh ne zanima. Če bi ta kombi, ki je tele za nami pred 2 leti še enkrat srečal, verjetno bi ga v Rižani pustil. Sam Tom povedal. Da nam kaj hujšega povedal. Pa z naših rok prišel bo. Ajde, čin. Živel. Zdrave. Težka odločitev nas čaka. Kaj izbrati? Poljsko, ki nas stane čas, ki ga nimamo, ali Slovenijo, ki nas stane denar, ki ga tudi nimamo več prav veliko? Kako bi se odločili vi? Komentar pustite na naši Facebook strani. Hvala.